Kaze kuri Iyungure BTV. Uyu munsi naje gusobanura amwe mu mazina twabajijwe n'abakunzi bacu. Niba uzi ko hari izina watubajije, uyu munsi ni uwawe kugira ngo umenye icyo risobanura. Ninsoza gusobanura aya mazina, ndaza nkubwira amazina meza abiri ajyanye wakwita umwana w'umuhungu ariko y'Igifaransa. Abantu benshi bakunze kwita abana babo amazina y'icyongereza, ni ibintu bisanzwe, ariko amazina y'Igifaransa buriya hari ukuntu aba ari unique. Abantu b'abasirimu barabizi, aya mazina aba ari meza cyane kuko ni gake usanga abana bitwa aya mazina. Umukunzi wacu yatubaje ubusobanuro bw'izina Fabrice. Fabrice ni izina rikomoka mu Bufaransa, rikaba rituruka ku izina ry'ikilatini ryitwa Fabricius. Iri zina rikaba risobanura umukozi, umunyabugeni kandi w'umuhanga. Hari imico rero iranga aba Fabrice, usanga ari abantu baba hard working cyangwa se bakora cyane, abantu bakunze guhanga udushya kandi baba abanyabwenge. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Didas. Didas ni izina rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanura umwigisha. Imico ibaranga rero ngo ni abantu bakunze kumenya kwihangana, ngo barafasha, barubaha kandi ngo baba abahanga. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Ariana. Ariana ni izina rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanura umwiza utuje. Imico ibaranga rero ngo bakunze kugira umutima mwiza, ngo barakunda, baba basirimu kandi ngo bahanga udushya. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Ebeneza. Ebeneza ni izina rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanura Imana ni umufasha wacu cyangwa se ibuye ry'ubufasha. Imico ibaranga rero ngo ni abizerwa, bakunze gukomera, ngo bakunze kuba abanyamugisha kandi barizerwa. Undi mukunzi wacu yatubajije izina David. David ni izina rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanura ukunzwe. Imico ibaranga rero ngo ni abantu b'abanyembaraga, bagira umuhate, ngo bagira ubwenge, ngo babanyakuri kandi babamo abayobozi bakomeye. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Hope. Hope ni izina rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanura ikimenyetso cy'ahazaza heza. Ubu noneho ngiye kukubwira ya mazina meza y'Igifaransa wakwita umwana wawe w'umuhungu. Izina rya mbere ni Igor Gabriel. Iri ni izina risobanura umuhanga kandi ukomeye. Izina rya kabiri ni Arthur Louis. Ni izina risobanura umunyacyubahiro kandi umunyembaraga. Izina rya gatatu ni Nathan Raphael. Iri zina risobanura impano y'Imana kandi irinzwe. Irindi zina ni Lucas Noel. Iri zina risobanura uwavukanye ibyishimo kandi w'umukire. Irindi zina ni Alexa Maxime. Iri zina risobanura ukomeye kandi urinzwe. Irindi zina ni Victor Mateo. Iri zina risobanura impano y'Imana. Irindi zina ni Sasha Olivier. Iri zina risobanura umurinzi kandi w'umunyamahoro. Aya ni amazina meza y'Igifaransa nk'uko nabikubwiye. Warita umwana w'umuhungu hanyuma ugashaka izina ry'Ikinyarwanda ry'umuryango cyangwa se irindi wakunze ukaryongeraho. Niba hari izina ukeneye kumenya ubusobanuro bwaryo cyangwa se ikindi waba ukeneye kumenya ku mazina, wabyandika muri comment hanyuma azaberaho ubutaha. Wakoze cyane kubana nanjye. Bye, ndabakunda.